Yada say yamwa kwa baby Adom TV Badwam Jumadi so wa fe na odi afide na to ha no yamwa kwa ba kwaso amano na ha na waba nso e woni bresimu yada team no so ase health tips won de by na wotwe mu se de kasafa cerebral palsy hono me sure se wutie na ye nyina ya hwe ye huye na ye mofra bi etesa nso a nchesa brabona baby ye otena fie na chese ye de ewie nenso Menya C4C Homeopathic Hospital, Dr. George Siama Jr. Ewaha, and ne yebekasa fa UTI, and I say urinary tract infection, and more complications. So no me ideas. Oh, to me show nyabre. Next year, some come away now. Your bay in quad, or your bay men quad. So I do some infections, you know. Betting yayo. Do yamwa kwaba. Baby abokode. Yada se nanso nkoma o me yedie. O se yanka samfa UTI. No yedie here. Yes, good morning. Yes, you can UTI na you can the urinary tract infection. Just say your renal system we ni pedianim. Renal system ni the urinary system. You say it consists of the bladder, your kidneys, your urethra and a ureter. Na ebia we juma aye enti se o kidney no boa na soni moja no so na ye de efi bia wo system mu aba out in the form of urine enti urine no so eba be gather wo bladder nim enti bladder no ye ma na sphincter muscles bi wo bladder no na ebia na jonsa na fa urethra no na aba bonte enti eye means a ye cleanse your blood no any your body no na eya emwa bi ayemfa yeni hu aye from microbes enya kwan kotena ho na omode problem aba ho nti emwa bi te se bacteria fungus and a virus but the eye common pa no eye bacteria no nti ekwan ben so na wo fanya bacteria say we do sexual age nko na wo engage sexually ni de likelihood was soro say uko washroom so sani adani ye kan no ye bema na uja obema no to sink ni mostly utiminya free ho oye oba so na say bi one paper ho from front to back now paper ho from back to front utumi carry some E. coli bacteria bi ediko na ama problem e common power ye nuan mu emba mu esan say urethra no e wo mba mu ne yetia na mema de no wa nti ya mema de mostly say obe complain so onya sa na che e won system mu eno na ya the problem bebre eba no say onya UTI ya mostly onya signs and symptoms bia but ya de ebe dan edi kakra mu we hu ne say ojonso ye ntentem both oba be ma nyina osa so nya burning sensation asa ho ne hyehyew utiminya rashes kra e wo ho ekwa na asan so ababiom oye bema cramp na sebi obema no start say airphone nti wa hwe ho ahwehwe mu affairs no na size ni different but see anu hu say change bia bem o performance kra so ekofom oba so etimi ema wunya discharges bi bema kra so utimi nya discharges titiru say okọ washroom eno ni nyina no in some severe cases no kra utimi nya de friend hematuria na che say ojonso anamoja wom ha ni nyina no eye science a ebe kire obi so ha ote ho abo ho say ne yem ahye ba akopɛ enye say ne yem na ahye ne per se but as bibia aka no e wɔ be ma ne mu ne nyina no e science a e kyerɛ say infection bi e kɔ hɔ na wentu ho anamo a na e fro ade e wɔ infection ho ne say intimate na fa ako na kyerɛ say bacteria no betena any of this organs e bobo de urethra ne nyina na e start say e fro nti e fro ana akodo bladder na amount the friend is cystitis na che say unya lower abdominal pain all the time which is very bad etumi fru biom so kra ekọ kidneys ni mu na ama kidney na infected in severe cases kra so etumi poison o moja no na akọ enya de o friend sepsis and septicemia etumi fru so kra ekọ adwen ni mu your part of the brain be your friend BBB blood brain barrier emwa ebua pama emwa nketu bia nkọ adwen ni mu enti se etiminya quantity virus no e breach sa ehọ na akọ adwen ni mu na ama encephalitis na che se obenya another problem enti infection ye problem a e cause a lot of challenges some cases clearly lead to infertility enti we be ma obo hu se
o sperm cells na ho ode no aba fam ono ho gafo hia kra otumi hu moja ewo sperm cells ni mu enti eye another problem a ekoso emma titiri so efro eko reproductive area ho na chese titiri say gonorrhea say chlamydia syphilis and genital water etimi fro eko o lower o upper abdomen ho na ekwa infect ovaries the FN ovaries no na ebi wo kra affect o fallopian tube salpingitis na chese obenya problem etimi increase the chances of having ectopic pregnancy instead of saying ka akola ne beda womb no na akoda baby foforo ti this is infection yama bibria ekoso ewo nipadua no mu a edi problem pa eba nti yebesere say onya any signs and symptoms bi a yedi ho nkoma na say bi kura yentumi anka mesrew entwen kura na fro na nkoma problem with infertility na nkoma problem with efie na chese nioma anka wa utumi ye easily no sisi ano eho ayede enu nti na C4C Homeopathic Hospital edi eho de ro ene anope te mesrew bebi a wo bia no to anamo na bra C4C Homeopathic Hospital Adom nti ye wo all over Ghana and to some extent some part of Europe na me share Netherlands and Germany enche bia ye beko UK so na ye nuan me wo so enya ye services ni bi na say wo central region na me pa cho fa we ni share Cape Coast Green Hill opposite Addison Square Garden same central region so you Aguna Odoben yesan so e wo Aguna Swedro na wo Accra so wo do ni be share Adenta SDA Junction Takrade you opposite Fejai a enye yira kwan kra Kumaso so ye wo ejoso kwamo Jache Junction me pa cho na wotwe nyina no fiti this whole month hepatitis month okay henti C4C the special promo aba especially Accra branch enti obi obeba ho bia na ye free scan amaw from head to toe infection ayedi ho nkomai e wo se ho liver because o liver ho odin no e wo forma enti me fight infection enti bo nu medro nu masa so still na infection no eda so ho nti oba ye be baseline investigation amaw na ya hwe se o kidney no aye infected ana account blood no ana akwa adwene mu ni nyina ye wi na afa ye the special homeopathic remedy any chemical composition bia wom na me chere se onum wi a enkoja nsunsan so foforo ewo liver or kidney e clear system ni nyina na chere se ahoden so abefie ntime pacho bebi a obi afra number na ye ma special code no na oba otimi e de ato ho 050 00 40331 050 00 40331 and as I say 050 00 40328 050 00 40328 C4C Homeopathic Hospital ya jiendro ni di eji treatment plans ni di ntide bia yasema ye kan say once treated forever treated. Yeah, that's say Dr. George Siama Jr. C4C Homeopathic Hospital and yet on kind of friend number no na near wo pechire opese obusa chire bianso na one Dr. Eddie enkomo me ofofro so ewo ho na hwa so ema me se sectorial debate no so baso nyankopon ya Adom no de che ya ochena nyame ya Adom NDC MPP wo mo eba be kire yan obia ne bobre ewo energy ehun komo eno ochena no yedie weeks aka no fiada aka no so na ya hwe sectors ahodo no na ni nyina no ye MPP ene NDC ena ye ne won mo ye kosisi ebewura abato ada ye beto aba no mo ye pese ye je wo mo anum nsam won plans ewo energy montino ye be ye ho debate wa ha obia be project ne de since oba ban mu de wa ye wo energy mu omienu no bia be ne de ye wo sector no so stakeholders bi o so abene wo mu o so be ba me no omienu so benya check fa wo mu adobafo won yitire ona gas filling stations ubia also benya kwanya na ebre no so ye bie phone lines no so e de amount na fe no mo akasa nti sectorial debate ochena yame ya Adom ehase ewo Adom TV eso nti ofofro so ho ye ntwe no na ombra nti no ye twaso na ye Franco Trading Enterprise phones papa de one more efie and ho Nokia, Samsung, iPhone, smart TVs, tabletop fridges, na fe Franco air condition, CCTV cameras, and so Franco friend 024
0246422338 and 0555939311. Open phones papa dia Franco Trading Enterprise. Mamen komra ye ba e beto